Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Dr. Caroline Mukim, kabadai ka Chief Medical Officer, Choka Health Center Haskolba Nihu. Kalaong, karkung ka jing yoi ki jongka, kisamla puli lada ki dangay beteng ya ka jing syatkan. Kala pan poy pinban chaka jing ja ka basungsi ka Dr. Mukim klapan pawi ka di ka jing sokya. Hadi mik samla puli ka kem telon, bad yo opang namar ka jing ay beteng ka jing syatkan. Mental khat sausni, kinti tat hadu ak pratrik na iding araja papsa. Doktor tinggal kabi long show bantin continue ini. Iba ikna mentan gilang syura sa civil hospital. Isandi ibal bala one pan na civil hospital du idak shitom ya du mentan bakin patre ini bakin bam. Tenga snu kum doktor te bala de bakin put na kan hang strike. Ka government le se kala de ban le ke khang bakini ikna kila ban stop na kan hang strike namar ha ka jing pe janga te kam ilong show bakin continue gumni. Ndai kila ban poi ban ban sa bas ngusi ken. Dalam kumba video ini tentang tes pangroboy buat jangka ke unit jenis ketri mulai sahabat hospital jadi hospital jeng kalau Afsin the health center dari kain adalah South Samsin juga apa dan ini dalam jongi kumba yo kita kat nekpos long kumpulan kesini kita apa besok hospital dan sebuah health center dan dalam jongi ngila tepat di sorkar makan pet ikini isu kebelong kebantai kini isu kat bakala dan soft no as soon as possible naga leng jonga hi na om da convince ji mo di para ko jonga ma kai mo ka step bakin le ni ka bakin soft no kini leng jong ki ong be tang kwe if till VC get removed then we will stop this hunger strike. Kalau jangan aku akan appeal nak berok bila ada yang stop national hunger strike. At least kimat yo obor cuma ada sih. Tapi kami yo obor kita akan continue biang. Nada kan kamlong favorable kan ni inquiry report dan ada lagi kisno bakam biang kan ni jingya jingman kan ni inquiry mo. Otherwise lagi continue baik community nga ikop ka ban long ka jud susu ini na yo kipoy hospital ban berok nasya. Na mentang kita khatsan kita syak dengan teman kasi don way na ari mo poy siya samut ban kasi yalam sa clinic ni hap eye drip kila tulad di sandi lalik ula yo stomach infection adu mentang dang hap eye injection license ni wat nak taru umtre ban i no ikan kang strike ko ni pau ba subsi ma ba general secretary jong ki isu ni unit adin ula song bun tili meeting ki manadu menyam stem mana pedeng gajeng syafngan kamet kamasya subat bajan kelon tan keluar pergi pagi para dekat pada lapan kita yo sebuah civil hospital di pedeng kita di boro lagi ni kami gasin meningkong lagi masyarakat labun gun belapoy hospital buat kini empat poy hospital ru lapan bed man kapor ba kenapa akan pada pedeng gajeng telok jakamen dari benem ngat benem gajeng pang makam syarkai penbit ba man kasni ki hampalik eye drip di injection di baro ki lihat kata man kasni dalam bagi im kembali kan mau ka air syarmila ram suka im ben drip di ini ru ya tristom ni ngam penbor ya ki ba dari gemtre ban bam dari ki hap syam drip ban di glucose nilai keren nilai selok bagi dari magi pada ki om bet ba kene ke dia jeng ki bakal dengan empat yo hi ya kata ka jeng dawa ka jeng terang ka jeng angnut inam sangat dari liru yam ya kijing iki pat ngi iru ba kadang ya isni ba kan central government ru hadu menta tentang ministry of education ka kam simpal lapan urlong ya jing dawa juga ni samla pulia kiba bun hi kini basat tangan ni kimde ki bagi kisong si junam ni apon niu dari kidon ki batang prabana ila dap jing puli kidan sisnam kidan asnam dari kijing kun kijing ki kamde tang menta kanika pateng ka pemerintah dari nang menta ki pateng hadin ru Basawan hang ni abon nihu amde tangan nihu dari wat itu di colleges si belum affiliated bagan nihu beteri bakta nihu pada kejeng bahai juga nihu berpoi bah kan betoi ya kejela juga kejeng tho jing syak layan kapor nihu su berki isu nihu unit kelai tho su ka president kejeng tho lalai dru sya
governor bat kini ki jing tho ki ba hadu menta ki kapadan kondo ka kerwo ani ka jubak ka Ministry of Education tinggal apet ka North East Students Organization no kala pha ka jing tho sebagai Ministry of Education di nakalyang nga mulai tahun dorbar meneng lai kendu kilaong ba ki sngap mlong di makir ka sapa ka jing tho tigidan ki political party su government ru kila tho andre ta adu menta kam ka central government Ministry of Education kam sngap tikani kalau ki berkhat ini ba UNSC hakmat ka central government tribal lives does not matter nyam don dor ruem ka jingi kam don dor ruem kalau ki basopsi ba mta la hadu khat sausingi central government kam ta Ministry of Education kam sim la pen urlong ni jing dawa amde bagi su dawa ba nya ni su dawa tang ha gajing mudur ndre gi jing dawa gi de gi ba paka balong legitimate but ibala ru pen urlong dengan Ministry of Education lada kadon sisa kata kamon gajing kli na penta welfare jing samla puli jogan ni jela ber kam ta be jogan ni university yang menilai ketua jingkren sampai nangelam juga mulai tahun dorbar kapan kong ipan pau ya kejeng sungu iki nomor ba ketua hukum karai ka bakasim mulai tahun dorbar kalau biang ba ban kang bisi ban yo kejat aku mulai Henry ngis ngau ba teng ba di bor sarkar di hapan sim gitu di kli andai ka kamram gede ke jong sarkar Henry hapan sim hapan mikmat penbanda mulai tahun dorbar kapan i bagai ba ka sarkar kamdan kata ka jingkit kli kam dalong agresif ban persu ya gini ka jing dawa jing samla polis ya central government ko ba penpoi hudu put ba mulai tahun dorbar ka hapan ni nre pedeng ka jing sim jong ni ka raj ka mulai tahun dorbar meneng ila ya kendu yang iki ngila ya keren ban ni apa sengau seki ba ka ni ka jing satangan kan namla ban kut tak hadu ba visi ula saweng kam ni resign hi lani unjo kata ka administrative leave aba sistem pravna khatlai singi kemudian ban kut ketenia matkat di tigipor ka ya ka nihu punya bedu ating bisi tinggal pesau kata nomor ngani ka kedi jeng pensajing it kejungi hi pelong ya ka Ministry of Education bahkan constitute ya ketua inquiry committee tinggi soba lengba kan ni kejeng ki kemudian lesi lada kadon kata kajing so kata Ministry of Education po central government kemudian long urlong nomor hakibor ki menswa ki ni samla puli hang ni nakajangan ni usu berki isu ni unit adu arajar ar ki pelong kajing ki bahar kom ndre ni ba kamla ban punpe skor sa central government lingam tharai hi bakan poi ka kubor saki ndre wat visi leti khin snap khin be jeki kumbaya ki de kita ki low class citizens ki jek ndre ki balong hapo lo kani kalau kayak gitu pelong ini samla bi haban sim kan kani ka drastic action ka ba ki haban poi du buat ba haban saja kita pada ngejeng lo kena aja